Zdravo svima! Danas ćemo da radimo pojačalo Yamaha A700. Ali, prije nego što počnemo da radimo pojačalo, htio sam da se zahvalim našem vjernom pratiocu iz Amerike, Ahmedu Mustafiću, koji nam je poslao ovaj SR metar. To je jedan od najboljih SR metara, radi se o modelu GME 236. On služi da možemo direktno na ploču, da ne skidamo kondenzatore, da mjerimo, i daje više detalja od ovih analognih ovdje instrumenta koje mi koristimo, koje ste vidjeli da koristimo. S tim i ovaj digitalni SR metar ima opciju sa protekcijom i ovo je bez protekcije direktno i ovo je sa protekcijom, to je da je discharger, znači on kad stavite mjerne pipalice on će prvo isprazniti kondenzator i onda će mjeriti. I za to ima i zvučne signale koji vam pokazuje šta radi. Vidjeli ste da mi koristimo ove analogne, ova dva SR koji su isto odlični. S tim razlika između ovoga i ovoga je ovaj kao ima zaštitni sistem, ovaj nema, mada ovaj više koristimo zato što je manji i ima ovaj display, to je kazaku koja mnogo brže reaguje nego ovaj i zbog toga ga koristimo više. Ali nećemo sad pričati o ovim instrumentima, nego idemo da opravljamo Yamahu. Idemo! Da bacimo pogled odozgo. Ok. Šta vidimo? Znači ovdje vidimo izlazne tranzistore. Tu vidimo dva velika kondenzatora, trafo, napajanje, control board ploča. I to je to. Evo, približili smo kameru da vidimo što možemo da vidimo ovako vizualno. Znači vidimo da je otišao ovaj otpornik, da su otišla ova dva otpornika, ovaj ovdje otpornik. To je ono što mi sad vidimo odozgo. Ovdje smo vidjeli da su ovdje sve samo označeni tranzistori, diode i to, ali ovdje ne mogu da vidim oznake otpornika i to. Sad sam htio da vidimo sa druge strane, da vidimo šta se vidi. Sad ćemo ovako vizualno i da bilježimo ovdje na šemu, to je na ploču, da vidimo što je, možemo vizualno da primijetimo koji su otpornici izgore, onda ćemo tamo na šemu da pronađemo, da vidimo koji su. Ovdje smo obilježili ova dva. Sad vidimo ovdje kod ovoga kondenzatora, tu imamo isto ova dva otpornika, taj, da vidimo dalje šta još možemo da primijetimo. Svi moramo dobro pogledati.
bilo šta da nam je sumnjivo, da se ponovo ne bi vraćali. Evo ga. Znači, kod ovoga kondenzatora blok, da ćemo da vidimo, znači, to je između ova dva, dobro, to je taj kondenzator. Sad tu imamo blok, evo ga ovdje, i da vidimo, tu bi trebalo da bude neki, ne mogu sad da se orijentišem još, tu, ovdje vidimo, imamo još jedan otpornik, samo sad trenutno, znači to bi trebalo tu neće, dioda ovdje, tranzistor, evo ga ova dva, to je ovaj, evo ga, to vidimo iza ovoga tranzistora, jest, to je ovo, evo ga, to je sve što vidimo. Sad ćemo se vratimo na šemu i da vidimo dalje. Evo, sad ćemo da vidimo koji su ovi tranzistori, zašto je sve vezano. I da ih ovdje obilježimo. Narančasti su to. Imat ćemo tu više... Lakši vidimo. Yeah. The marker. Unutar vežemo ova dok se to... Ticko mali, si došao da nam pomogneš? Yes. Hey, Catherine. Pink blue. To kola ni včera svoje. Oh yes, miss. Ovo je. Come on, miss. Pošto su ovi otpornici vezani za ove izlaze 2SA i 2SB, PNP, NPN, a mi ćemo sad da premjerimo da vidimo kako su u stanju. Stavit ćemo na dioda test i idemo. Radit ćemo brzi. Ovaj se vidi oštećen, njega ćemo da bilježimo. Idemo drugi. Ovaj skroz ekser, njega ćemo da bilježimo. Idemo dalje. Ovaj se vidi ok. Idemo dalje. I ovaj se vidi oštećen. Ništa, sad ćemo da ih razletemo. Isto ćemo i ovaj testirati.
Morat ćemo ovo komplet da izvučemo. S hladnjakom da bi lakše skinuli ove izlaze. Mi ovo oslobodili sve, evo ga. To se vidi to. Ovdje vidimo još ova dva otpornika. Ovdje su obilježeni. Ovdje se vidi izgoreni. Sad ćemo da vidimo ove tranzistore okolo. Da vidimo kako su stanju. Da vidimo. Pošto su i otpornici, što su izgoreli vezani za ove dva tranzistora, da ih premjerimo. Mjerit ćemo i s ove strane, samo da vidimo kako se mjere. Ok. Ćemo malo saviti ovamo da vidimo. A druga strana. Redu. Opa. Još jednom. Ovo se vidi kratko. Da vidimo sad ovaj se vidi skroz kratko. Ništa. Skinut ćemo ova tranzistora, ova dva. Stavit ćemo pastu. Ovo da stavim pastu na ove. Ćemo to da skinemo. I njih ćemo da obilježimo na onu ploču, na šemu onu tamo. I da vidimo gdje smo, da vidimo kako to sve vezano i da vidimo šta još možemo tu da prepostavimo i da mjerimo. Vidimo se ovaj tranzistor ovdje grijao i grijao, ovdje je bilo neki teret, baš veliki teret. Eto, skinuli smo oba dva i ovo ćemo sada zaletemo ponovo. Sad ćemo da vidimo i ova dva tranzistora, pošto su vezane za ova dva otpornika što su izgorali. Sad ćemo njih isto odavde da probamo da iskontrolišemo. Da. Ovaj otišao. Da vidimo taj. On se isto vidi otišao. Ovdje za svaki slučaj. Probati da... Evo ga, okej. Sad ovaj je vezan sa ovim 127. Ok. Hoću iz baze. Ok, se vidi. Da skinemo.
U redu. To je to. Ovdje ćemo da vidimo ovaj žičani otvornik. To je u stvari kako vidim to i to ovdje. Nema ništa. Ga skinem jednom. Skinut ću ga lemlicom. Evo ovdje vidimo dijelove koji su izgoreni. Ovdje vidimo glavne izlazne tranzistore. Ovdje vidimo otpornike, prateće tranzistore. Sad ovdje vidimo tranzistor koji reguliše automatski bias kako se grije pojačalo, kako se grije ova dva tranzistora i to. To je za sad što smo otkrili da je izgoreno. Sad trebamo da prostudiramo šemu, da probamo da shvatimo zbog čega je došlo i što još može biti i što još trebamo da istestiramo prije nego što počnemo da vraćamo ispravne dijelove. Idemo. Evo ovdje vidimo što smo izvadili od ovih pokvarenih dijelova. Stigli smo na konačan broj 26. Ovo smo izvadili, ovdje ima 18, to smo izvadili koji su čitavi. I sad ćemo da nađemo ove dijelove. Imamo sve nešto smo poručili, stiglo je i montirat ćemo i onda ćemo da probamo. Prvo ćemo probati bez izlaza, da mjerimo i da vidimo da li je to sve stabilno, da li su voltaže tamo i onda ćemo staviti izlaz i probati zajedno. Idemo. A ćemo da stavimo ove dva tranzistora 123 i 131. Sad ćemo na 131. Idemo dalje. Zemer.
Evo, vratili smo dijelove sve na svoje mjesto. Sad ćemo da ga upalimo i pustit ćemo ga kroz signal generatora i da vidimo crossover distorziju da li ima. Idemo. Evo, ovdje smo stavili otpornike, daćemo signal preko njih. Tu smo zakačili osciloskop, stavili smo na 8 ohma, tu smo stavili ulaz preko generatora. Okay. Ovdje ćemo pratiti signal na osciloskopu i trenutak istine. Palimo pojačalo, to je pitanje lijevi kanal, njega testiramo, čekamo relej. Evo ga, relej se čuo, odlično. Evo vidimo da radi čist sinus. Evo kako pojačavamo, smanjujemo, vidimo da je sinus čist. Pojačalo. Sad ćemo gasiti i probat ćemo desni kanal. Da vidimo je li to u redu. Sad ćemo da prebacimo otpor na desni i stavit ćemo sondu od osciloskopa. Desni kanal, tako je. Sad ćemo da ponovimo proces, isto tu ćemo sad da smanjimo. Palimo, čekamo relej. Evo ga. Ajde, sad ćemo da pojačamo. Evo ga. I vidimo desni kanal. Sinus čist. Što znači da pojačalo radi stabilno i fino. Ok. Sad ćemo pojačalo da sklopimo i probat ćemo na zvučnike da vidimo kakav je zvuk. Idemo. Evo, sklopili smo Yamahu, pojačalo, spojili na zvučnike i sad je trenutak istine da probamo da vidimo kako to zvuči. Okay. Kamu menghabiskan lebih dari 20%, artinya kamu mengeluarkan uang yang sebenarnya kamu nggak mampu. Mungkin gaya hidup kamu belum cocok di situ. Mislim da smo riješili problem. Napravili smo pojačalo. Bilo je dosta dijelova koje smo zamijenili to i nadam se da ste dosta naučili iz ovoga videa. Do sljedećeg viđenja. Pozdrav!